kuithya kusiaithya kuvanda kuketha vaita wa muthanga nini mambailu kilungu ni uimi wikitumi watinda tamwithikizia takithia niwezekana masasi mavika tulika mondani tukaendia na utumwa na kuwe mwemi tukaendia na unene ya maundu la mwithikizia maukitete mwe mwemi na lama tona kwa ilia na kuongelelato nema yaku vamitambone ya AVN FM wasa wito vina wito nye neta wajavis kimojo wanzioka amondani wa omode mwithikizia tuitha tuinenea maleu alama ilitone ngwanguku alama mwithikizia mata ilitone ngwanguku na undo mwithikizia mwemi utona kwiseovisia leu wake wanguku na kuendea na usiangalama zya kuthoa leu wanguku dini wanzikawesa witha kana mwithikizia ni wakwata lato ndini wa withian wake wanguku ni mitamboni za AVN FM wasa witu vinawitu mwithikizia ndikuya utuwatie ndini wa kutaitwa Facebook wa AVN FM ifeni wasa witu vinaitu namba ya SMS ni ina ili kenda ili kana utukone simu kuzula nambani ya noti monza itano mwi kenda ili kenda ina mwithikizia na nitokeza tuinananya na kundi na mitamboni ya AVN FM wasa witu vinaitu tuende na unenanya na kuende na kuongela umani maunduni ya meokonya wimi wikitumi na mwithikizia mitamboni ni na kimosili mwithikizia longwe na mwadhoja mitamboni ya AVN FM wasa witu vinaitu amekukedia na mwithikizia tuyambelelia kunena nisema ndo mwithikizia meokonya leu ulangu ku selitonengwa na ndo mwithikizia mwimi utona kwitedia na kwiseovisia leu wake wangu karibu mitamboni ya AVN FM ni asante nundu wa kundhoja studio muthinani wa umonde nifikie kunena na aimi masitwa makwani Anthony Musili kuma muvia wa BioVision African Trust henja visinyaza mbeni kutungia edukesia aimi maitu muvia muno nundu wa kwithiwa methitwe makiatianie na maundu ala twithite tukinena na aimi ingi nimavikia na kuungunia simu na kuvikia ona kusungia makulio ala methitwe namo na aimi ingi nimaneriwe mayendewe muno ni masomo ala tunanenie iulu wa mathina ala methia wananguku kana mauwau na aimi ingi mavikia na kutethekana ni kwasya nundu usio kwa kameme ka kwithiwa kande na kusomeria aimi maitu ni kwithiwa tithie kana aimi ingi maitu thina la wimate thithia wanaguo kwa wingi ni thina wa mauwau na ingi angi mavikia na kwenda kuungulia unutona kumaelesea iulu wa liu kana unumatona kwithia ngukusio na kwa kitumi kiu nuvia nundu wa kunenga mwanya usu ni kana tunenanye na aimi iulu wa maundu maliu ni asandi nayu mwana musili ela tunena iulu wa liu musio wanguku wiyasiata kwani nguku kusailitonengwa liu wiliata ila tuikunenea maundu maliu wanguku nundu mwana tuinena ondu mwa twithaa tuinena iulu wa liu wa andu ni kwithiwa liu musio wanguku ni waeletha wi balanced kana wina mavina onthe ala mailite na kunenea mavina itunenea liu ula twasia energy foods kana liu unenga nguku vina na twaisia maliua ni pamwe na mbemba manga muvia naindi sindu sionthe simba mbemba kana mbeke kila kingi ni liu wina mavina ala makukitana na mauwau na ila ni tuzita vitamins na utaisa vitamin C mtiza mbingi ni siuma katika mboka ila tivanda ona maiya ala memu ndani kwitu ni kwithiwa wanenga nguku maliua ya nivikia na utethesia kukitana na mauwau liu wangi waile kwithiwa ukinenga nguku siaku ni liu wina mavina ala twasia makwa kamwe na twaisia nimba proteins ula withia ni utethesia kwa kamaso kwa kusauja mavindi withia nguku yaku ni ethayina vina ula wailite na twaisia maliua ni muthemba wamba mboso makuyu kana twita fish meal muthwa nyenya na sindu ila ingi taisu tutolwa ni proteins ila siuma mitini ta matuma muringa vina ungi kana liu wanguku ni kana withe na ila to build a balanced diet ni sienda ila tusita minerals kana kwanzia ngio munyo na twaisia vani undu mwana kosa ala tumeta masiulio mama tumbe wala maleka wani nguku na kukitha kana kukima kimanga na kunenga nguku siaku kana kuinenga ila itawa bone meal
ila ibikia kuwa ondukani kana mwimi kwa kuvivya matumbi kwa kuvivya mavindi wala wina mvauva kuvi ng'ombe kana maeni nyamu ila ya musi nutona kuthia mavindi azina kusovya usitumita bone meal na yu ile mbetani yute ukambani juma lewasu matono kwate kanata tasisya ukambani kwitu twina maliu aingi ala tunengae nguku situ na twaisya kajindu nengae mbemba amiengi ni manengae muvya angi makanenga mwe tuithasyo ingi na sunflower ila nisikanesa ile mbetani ya ukamba nitunenga o fish meal kwa ala matona kuwa kwina liumwe wa matukuni witwa anzola kana nikamumea kapanda wake uni na kainengwa nguku lake na proteins mika na kena mavina maingi kwa nguku na ai mengine malikete uimini usu wa anzola anianza tuketha na vinda ya kwa kunenea ukita anzola icha ila twisini liuvanda wa kiuni na utetheesye nguku muno aingi ona ni manengae omnyena ingi makanenga mutwa 90 aimengi ona ni manengae mboka kana mayema ala metha na langi wa green twasisya ni ta mboka ta sukuma makovisi ingi manenga wa munze uthunga kang'ei na mimea yonde kana maiya onde ala memundani mwimi uvikia kukuya na kunenga nguku syake na ivikia okuya na kwanzia ila yailite na jukwe kani ukuli bwana Musili ve maliu maisa wani andu mata ile itonengwa nguku niwo Jarvis pe maliu mwimi utaila kunengwa nguku syake ona kauni maisa wani mbando na kita sisa nivo aimengi mavikia kunenga nguku syo na ini nguku yisa kwa twanala mathina na sietha na mathina nitona kuwa na kuvikia kukua na ingi ikakua mwimi ate kuelewa thinola wina nguku syake ni mo na kaingi ni umanana kunenga liu muthuku tiasa ni liu muthuku lakini kunenga liu kulota ilite kwangelekana twina maliu la tutiala sia twamina kuya kuyo kana muthenya na liu su kaingi aimini mosa na kunenga nguku syo indi kiuki ya ilevyo kila cha ile ni ndali usini watialia ni waile kuikia kiuni ukatambucha kondwa kupetanga munyu ula wikite vu pamwe na spices ila sievunde nene kwithiwa ila nguku siamini ya kuya spices kana munyu mwingi wi leuni matialioni nitona kuvikia na kuwaka noka ikavikia kudhuriwa ni munyu usu kana spices isu si leuni usu kila kingi nusio withe tuinaenda kunenga nguku situ avocado na kagugu niwethi ya thiana na avocado ini zienda utomanga na kuya indi kwa kiundini withi ya avocado nitona kwitha siaya kwa wingi itona kuumisya nguku isu na kuvikia kuwa ona kaingi ukakua kou onenda ni kuya twailosisya withi tina elekelia siaya kwa unini kindu kingi kana liungi wisa wani andu na taile ononga nguku situ ni liuo onde wina sinumba chocolate ni kwithiwa chocolate chombene ni kithia wana sumu kwa nguku situ na tiaile ni kunenga nguku situ kila kingi tiaile onenga liu wina munyu ono ni thiwa nginena obwitina ni kwithiwa munyu ni kwetha kwa wingi ngukuni nutwika sumu kindu kingi tiaile onenga nguku situ ni liula wa mesiambuka kaingi liu ni tutona okuya na waiya ta mukate kana manga na mekala muno isaidia ni mathukie no inenga nguku ni kana iye kou ni let's say na mbuke tutona ida no ilando kutumita aflatoxin na nguku cia ivikia na kuwa na yikwa ona kaingi ni twisia maitu ni manengae mbemba nguku mbemba ilandoku ngukuni na mbembe no thuku nitona na sumu la tuwita aflatoxin na ende ivikia kuwa nguku cia kuna kaingi nguku siete mbuke na aflatoxin ni kothau kwa onaite kuonania dalili kana mawonanio ma uwau kindu kingi kana liungi tutaile kunenga nguku situ ni mboso mbithi
ni kwithwa ila twanenga mboso mbithi nasyo veka sumu sithia wanako kou vandu vakunenga mboso mbithi twasya nusyo ukatheucha kono ikaua na endu inenga nguku syaku mboso isu. Twaisya kindu kingi nguku situ itaile kuya sisawa nandu ni muthemba wa mbaa masungwa kana citrus. La citrus tuyenga wa masungwa matimo kwithiwa ila siaza kwa wingi nikosa either na thina wa kubonewa kana digestive problems na endi uyithia ilothiwa ni wathiwa vena thina na nutona kuete mathina ukethia ni wananga kithii kiu cha nguku cha kuthia liu. Kindu kingi tutaile kunenga nguku situ na kauni siendeaua kwa wingi ni mbaa kitunguu vamwe na kitunguu saumu. Onakautalika kindawani nguku no siaile kuya ini nitwasya yaile unengwa kwa wingi nikwithia syanengwa kwa wingi nisioka ingi ukethia liu kana kitunguu ki nichietha kisumu na nitaliu wiku withawa ni andu na no unengwa nguku ukethia nguku syaku sinetha si affected uketha nisende na kwithia na wima musio wa mwii na nisende na kwikanganesa na mwimi ndana akwata wasio kavindani ka withia ni wake wa nguku. Ni twasya ve maliu maisawa nandu mataile kuiwa ni nguku na indi veo maliu maisawa nandu no maile kunewa ni nguku kwa na undu wetha ukingulia ni kwithiwa nguku ni siesa oliula wisawa nandu na twaisya jambe ni siesa oisyo kana mbamba sionthe sinthe uche onaitenthe uche nguku ni siesa kwanza ila yailite nitwanenea kana ni waile unenga mboso nundu wa proteins indi mboso ini waile kuthaucha vanini kana kuua na inenga nguku syaku. Nguku ni siaile ya mboka yoyote ile indi nusyo withie twasisya withie mboka isu tingune sumu kana tingune dawa zina sumu ila itona kuthuru nguku isu na mushowe ibikia na kuthuru andu alame kuya nguku isu ivinda labda ila mathinza. Kitu giki sawa ni mundu na nguku no yaile kuya ni itumbe. Yase itumbe tiweta ile itumbe withia ni ila kuna na inywa ni weta itumbe itheuche. Itumbe itheuche ila ivetangite muke wa itumbe na ila kwa unini thesio kwa nguku situ na kau withia mwimi nundu wa kwenda mbesa bebina kuthaucha itumbe ona kubikia kunenga nguku situ indi theuche ithali thuku kwa nguku. Uwendeeya na kwithukisya kilungu cha uimi wikitumi vaa mitamboni ya Athiani FM na kwa ngelekanyo ni ukaukethia mwimi ena tusitu ni itwa muthinomwi kethia ena tusitwa mitheneli wiki ena tusitwa mwei pena ngukula mwei ya bena ingi siende na kwenda kutwa ndunu lyo inguku selito nenga ngwaliwata lewa tusii kana leulo nenga tusii mwimi no nenge ngukuila nima we Jarvis nusyo nundwa ikulyo ni kwithiwa aimya ingi ni mavikite kwithiwa mavulanĩtie kana mekite tusui nguku ila siameanea vamwe na ila siulecha vandu vamwe na indi ithia meinenga liu umwe indi kiu kiailite ni kwithiwa ona kana ke kanini skulu na akwa withia liu ti umwe ni kwithiwa kila stage ni thiawa kana kila kiwango ni chenda oli ukivathukanio na twasisya otau nguku ni situ nitwaile kuambia na ila tumita chicken mash na chicken mash twaisya ni liu withiawa wina proteins bingi muno nundu twasisya nguku nivo yina mwanya wa kwenda kuyana kwa mituki na twaisya liu waile unenga kuma muthenya ula kasui kalikwa bika vandu vasiumwa nyanya waile unenga liu tuita chicken mash na indi kuma vau kumilela chumwa cha kenda bika cha 18 nunengae ila tumita growers mash twaisya growers mash waisya nukwithia ndina proteins kana undu isovitwe ndina liu mwingi wina proteins wasianisya nola wina wa tusui kana ila ya chicken mash na kwanza yesu ni olangito nundu va inguku nitwenda withia ni yana kwanza ila yailite na
zina uyanu ula wailite. Kila kingi nusio withia ni wetha utona kuongelela vitamins na vitamins vaila tunene angawa kunenga vamwe na mampoka maiya magrini vamwe na ila tusiita minerals kana mathia nguku isu kana growers isi ameania nisiana kwanzila yailite. Na indi kuma chumwa cha 19 mbika cha chumwa cha miongo mwanza na thandatu ni asa ni vinde ya kunenga liula wa matumbi kana layers mash. Na isaya wanenga layers mash wethi ya nguku yaku ni kulecha kwanzila yailite. Nguku ino ndithaji na ulitu munene thithia wajibu katikati kuondua kulecha matumbi na wasisya waminenga layers mash ni kuyana kwanzila yailite na ile cha matumbi kwanzila yailite. Ni asandi mwimi no tana kwithiwa atena utoni wa utho maliwa masokoni maliwa mandu no kumana kwithwa ngalama ya maisha ziendeo na kwambata pe undu mwimi utona kwitwa vizali wake wangu kukethia nguku zake cia yani cia kwata kilo na nisia na nesa sina kilo nesa getha mwimi athi uthose no kwata mbesa ile selite iyo mwimi atona kwitwa vizali wangu ku kana liu wangu kwata finance ya kibathukanio ila mwimi utona kwitwa wisia o maliu kaingi twinaitwa meta protein la twasia ni mbana makwa mundu ona kwamba nguku no twasie no mbana mana twaisia mbana makwa nguku nita muthwa na muthwa mindhowe maumbi isi nisio utona onenga nguku ciaku na indi nutona kwisa uvisia o muthwa nundu ainga mingi matona ukulia yo muthwa ndona ukwata ata nga yuma ndata indi owivu waku nutona kwisa uvisia muthwa ko kabau no kabikia kunenga nguku ciaku nutona kosa maima ng'ombe no yoza nyeki no ibikia kusikangisya kiru no jivwika vanini itina wamithenyelikana itatu nwethia kyo kiu cha ng'ombe kana mesima ng'ombe vamwe na nyeki isu na nundu ikangisya kiru nwethia muthwa ukievu na indi woka uyumya no inenga nguku ciaku no toko bikia mandu ma miena no sacho kila cha nguku mbene ukekia ka bazaniani kana ukekia ondoni no jikangisya kiru wamina kwikangisya kiru no wongele kindu kikaatu otajeia itina wa chuma kimwe kana mithenya ina tukite chuma kimwe makini mokabu wa wingi na meambe olecha matumbe vu na indi malecha matumbe vau matumbe azimoka makambe utwika myena na indi nuosa kyo changu wikite katika bazania kana kila wikite katika ndoo ukaumya ukekia kiuone ukathambucha na indi myena ni thambala lava yulu no inenga nguku ciaku na kwanza Yesu withia ni wenda utona kuola ngarama ya kuyo mandhaila ruzira fish meal kana makuyo nondo makuyo mayoneka na kwanza Yesu withia wanenga nguku ciaku proteins ila sianite pio nziengi mwimi vaya musi kwake utona ukwisa uvisia oliu wake na nzio kivathukanyo kwa no kwa ukuvi kana ila isi no utona kosa mbemba kana umuvya kana umwe no ithia kilo kimwe withia ni muthemba wa nzenga na indi nutona kosa sunflower nayo oisiko ilevete ile la kwezi kilevete ndo kidhakia na ukathima sunflower yani ro ilevete ile na indi sio kaingi wose masuo matumbe alatetha gukutomya nguku ni situ ukimakime na utamna ukimakima no sio woni mwaki nikana withia ni avetanga kamuke ka itumbe na indi ukimakimanga withia waza ujo kilevete kimwe na indi kila kingi enda nutona ukwata omena kwa makwata omena itunene yenge waya ila myena na yo nutona kosa ukethia wetha na ilevete ile na indi cha muthia nutona kumanda matu na matwani matu malukina twese lukina tunenga indo kana matu ma muringa kana kibabai kana obulanitie na matu manini ma maembe na wakimakimanga oso ilevete ile isi wabulania wanenga nguku ciaku witha wanenga ila tumita balanced diet na kwanza Yesu na isesu ni sindu twiva kuvina sio
tutona unenga nguku situ na ende nguona undu wina nguku siana singivite no uendeana kuongela kuonditikana witha uyongela kuya nono nethanginene aba ni asandi ndeto yaku ya muthia kwa muimi wa nguku na muimi ula wende na kwithukisa kilungu cha wimi wigitimi mitamboni ya Athiani FM muthani wa umuthi bila twanenga nguku situ liu tuwita balanced diet witha na utethio mwingi muno chambe nutetheea cia nguku kuyana kwanzi ila yailite kila kingi enda nguku cia matumbi ni tetheea cia nguku ikwitha ilecha kila ivinda kuyanana na undu vailite kuwithia nguku isi ulecha iitia kila kingi wanenga nguku cia liu balance kana tumita balanced diet kana zina mavinya onde withia nguku yaku thitha ina zianzio ya kukitana na mauau kugethia nguku yaku nditona kwitha na mau ivinda yonthe ni kwithiwa liula yite wina kinga mwini kila kingi nguku isu ni yongela weight kana ukethia nili tu enda nuenda ni yauta na kwanzia isu yuta zina kilo kila chailite na indi kila kingi nguku yaku ikethia saa cionthe zinzio onayasiwa na enda ni pakwalicha ikalikacia kwanzia ila yailite na yalicha tusui twina vinya na isovya tusui kwanzia ila yailite nundu yo nimbianie ndina sawoti ya tusui kwenda umantha liu kanda enda no tusui twaile kwalikwa twina vinya ukethia tui kwatwa ni mawau nyacia ndeto cia muthia ni kuya muimi kana kondu wa kwitha na ndiria nzio ya maundu ma nguku sindu twaile kusisya kana ila razia kilungu 80 yulwa yana ni kusianya na liu na indi usuvi kundi kwa zevinda zonthe twitha twinenga nguku isi tu liu twisovizia kana tunenga tusisye withia ni wetha wi liu museo na mutheu kokwini kwa kana liu ute kiko kila kingi nusio kethia twandamanite no liu ni twanenga nguku situ kiu kitheu mavinda onthe na indi kila kingi ni kuya aimi kana titena kwamba uthiku ya ndunyu tukamanthe liu wa nguku tisisye kila tina choku miundani yaitu misini yaitu na indi tuisisya kana ikitha kina mavina netha kinenea vina withia ni chetha na vina muthemba wa starch kana carbohydrates kana maliu maunenga nguku ino vina lana yanga wayamba mbemba kila kingi withie liula tunenga ni wetha na mavina ma proteins kondu wa kutetheesya nguku situ kuyana kwa ziela yailite na indi kila kingi tuisisya liula tunenga withia tina mavina ma vitamins kana mavina alama kutetheesya nguku kukitana na mau na indi muimi eka kiu akavikia kwendea kwikanesa withiani wake wa nguku ni muvia ni asani mwithikisya ni kwachene wakwatyo kindu kukonya liu ula mwithikisya utononanga nguku yaku na ula utailitonanga nguku yaku na otauni wa manona kuwe muimi no wisevise liu wa nguku siaku na ithiendia na kwikanesa nthini wa withiani waku wa nguku va mitamboni ya Athiani FM wasa witu inaito tokia kana mwithikisya kilo kitu kinene ni kukitha kana ni wakwata umanyi ula wailite na ni waendia na kuema nima zigitumi kingitaki twithiani wakatano nye nitawa Javis Kemoyo wanzioka ni kuendea withikiza musio wa ilungu ila siatialila kilungu cha uwemi wiki tumi kwisila vaa mitamboni ya Athiani FM. Athiani FM wasya witu vinya witu.